Hola semud, 4. episood läheb käima nüüd, aga enne veel tuletan teile meelde, et minu eesmärk on saada aastaga 150 jälgijat täis, natukene oli pingutada, palun anna oma panus ja pane ka videole like, äkki aitab see levitamisele kaasa. Selles episoodis on sisu 2 päevast, üks, millel me andsime telefoni ära ja mina lõpetasin siis filmimise hommikul kohe ära ning järgmisel päeval, kui me saime telefonid kätte, räägime juba põhjalikumalt, mis tunne oli olla terve päeva ilma telefonita, kuidas me üle elasime ja meil tuleb ka talendishow. Esineme, laulame, tantsime, teeme pulli. Nii et väga põnev episood tuleb. Ma ise vaatasin monteerides, et kurat nagu good, very good. 13 minutit enne tavaliste aktiviteetide algust. Tavaliselt on hommikusöögiruum paksult rahvast täis, aga mitte täna hommikul. Täna on siin kõige tugevamad need, kes võib-olla ei käinud baaris. Ja see tegelikult jäigi ainsaks videoks sellel päeval, enne kui me telefonid ära andsime. Seega rohkem näidata midagi ei ole, aga meil olid igasugused põnevad ühistegevused nagu alati. Ja kui muidu mul oli see, et nagu I was there ja ma rääkisin kaasa, aga tegelikult väga ei kottinud on ju. Siis siin tekkis ratsalt selline põnevus, et sa lööd kaasa, sa kuulad, aga sellest ma räägin teile ikkagi lähemalt mõne hetke pärast koos Remiga. Putas, me saime oma telefonid tagasi. Ma sain enda Coca-Cola. Yes. Kokaiina. Ei tea, nagu isegi natuke sitt meel, et telefonid nii vara tagasi anti. Ma ütleks täpselt sama, tegelikult oli väga nagu vaba oli alla. Ainuke asi, mul oli telefoni vaja, et maksta. Aga pole hullu, mul oli sugar daddy olemas. Maksis, võttis õlled, mul oli kõik hästi olemas, kõik oli hästi tegelikult. Jah, käisime 2 korda kohalikus baaris. Eile oli ilma telefonita, siis ma isegi jäin... Pahandus ka on ju. Pahandus? Pahandus juhtus see, et taheti sebima tulla. Saate aru? Tuli üks ema, asjana tulen baari sisse. Kõik vaatavad meid kahte. Chief, they're here. Tuleb kellegi ema minu juurde. Hakkab rääkima hispaania keeles. What's up, money? You got a problem? Midagi aru ei saanud. Siis ma pärast kutsusin ka translatori. Siis ma sain teada, tema tütar tahab mind põhimõtteliselt või eks siis ema tahab, et ta tütar mind ära sebiks. Ja et me midagi teeks, aga kuulge. Alla vast siuksed asja ei tehta siin on ju. Ta oli alaealine. Aasta noorem temast. 17. Ta oli väga innocent. Ma olen natukene nii ka kogenud selleks, et nii innocent inimestega ehk siis kahjuks õhtu ei lõppen nii, nagu see ema tahtis. Aga meil oli tegelikult väga tore selles mõttes kella 2:30 vast pidasime vastu. Mina kainelt tema 2 õlle peal, nii et nagu väga tubli tulemus. Ja nagu tõesti see connectimise moment oli nii tugev ilma telefonita. See mõttes nagu räägid inimestega, kes ei väsi nagu nende jutust, ei lähe telefoni korrakski vaatama, see ei olegi seda võimalust, nagu mul ei tekkinud soovi nagu mingi, where is my phone, kõik olid nagu mingi, ma olen kogu aeg see mingi kadunud tunne, vaata, et where is my nagu phone, vaata. Mul seda ei olnud, mul oli tore rääkida itaallastega, sinuga, Patriciaga, mediteerisime hommikul ilma temata, tema magab kuradi. Ma magasin nii palju täna, et nagu hea uni oli kohe, vaata telefonid ei seganud. Hindo on muidu haige olnud siin terve aja, magab ainult. Ja siis ütleb, oota, mis nüüd? Thank you for the food, thank you for the food, thank you for the food. Thank you for the food on minu meelest hispaanlaste algatus, nad tahtsid kuidagi moodi tänada kokka ja hakkasid seda from day one laulma. Kui meie haige avi seda esimest korda kuulis, tema meelest see kõlas nagu Aafrika lapsed, kes on tükk aega näljas olnud. Yeah, maybe I shouldn't add it here, but like, yeah, that's true. It did sound like that. This is a very natural strawberry. Yeah. I would call it gourmet though. Thank you for Lona's dance. Thank you for Lona's dance. Thank you for whatever is happening here. Oh, we have one more gourmet lover. Yes, sir. From Cyprus. We call her Maria here on the block. She just got her phone back. Any emotions regarding that? I'm way too addicted. But like, you can push your phone away and use it. I gave it to Kat. She's like practicing her Chinese rap. Thank you for the phone!
Thank you for the phone. Thank you for the phone. Thank you for the phone. Viimaste päeva update'idest nii palju, et meil on tulemas täna talendishow. Öeldi siis hõigati täna välja, et ikkagi toimub täna, mitte homme ega ülehomme. Laulu meil nagu otseselt nagu ei olnud. Otsustasime siin loonaga, et teeme tondiraba ja põlislaats. Rahvariiet, ugrivärts, laulupidu Läänemärts. Hi! Everybody meet my wifey. No nii, wifey ütles, et ma prepare'iks talle plate'i, aga no ei ole veel väga midagi valmis. Näe, siin on Ines. Ines from Portugal. Hello. Hola. Olá. Anything you want to say in Portuguese? Olá, seguidores do Britain. Espero que gostem. Okay, she just cursed me. Chipsid, glutoonid, gluteenid. See on jälle mingi omletilaadne tortilla. Guacamole salat lõpuks, yeah. And here we have soup. Remi võttis jälle süüa. Gluteenidieet jätkub täies hoos. Meie sööme ikkagi sellerisuppi ja guacamole. Tema ei võta guacamoletki oma kuradi selle chipsi vahele. Ma olen natuke mures su lapse tervise pärast. No ma ka, aga no vähemalt Bruto on olemas 17-aastane eilsest. Nagu garaaja. Here is our cleaning lady. She's been doing a real great job here. Thank you. Keeping everything clean. Thank you. See. I'm a very good cleaner. Yes. I come from Italy. Another day bleeds into your nightfall, and you're not here to get me through it all. I let my guard down, and then you pull up. I was getting kinda used to being someone you love. Ja mu armas vana isa, aga noorel neiun, meist ei piisa. Läks eestlane. See randa, oma koduküla randa, et saada pruuniks, teiseks juuniks. Kütad kaasa, reikeni ja maki, kui rannas on vaid üks võrgus, aitab pappi. Siin kauges külas, teisi näinud pole veel. Talendishow on juba täies hoos. Ootame hetkel ukse taga, et sisse saada. Ja me ootame artisti ukse taga. Tegelikult siin kõrvuti on fännitsoon ja peamised fännid on juba kohal. Need on need lihtkohalikud, kes tulid meid kuulama, vaatama. Peasants have arrived and we are waiting to get into the back door. The backstage. The back door. Backstage. I ain't taking no back door. Okay. Team Estonia, how do you feel about the upcoming performance? I'm nervous, but I'm gonna give my best. Tere, Aida. Selles mõttes natuke kardal, sest vaadake seda seal on ju, see on ikka päris ilus. Neil on nagu terved riietused eraldi välja pandud, me lihtsalt tulime siia. I'm Christian, and she's my grandma. Grandma! Grandma! Awesome. What the people? What the fuck? Good morning. Wow. Don't touch my grandma, eh? I'm going to do a magic trick, okay? Okay. But I need 2 volunteers. Please no Spain, because... Chinese, yes, Chinese. 1 clap, please. I'm a bit in. Actually, We need here, this position. it's a good position, eh? I'm going to put cards on the floor, and when you say stop, I stop, and this will be your card, okay? Stop. This is included or not? Yes. Yes? Yeah. Yes means this Yes. or this? Do you want this? No, put it here. Okay, so this is your card or this is your card? This is my card. This is your card? Yeah. Okay, take it.
And so, to the rest, I'm not going to say nothing. Do you want to do pim pim? Pim? Pim. Okay. It's 2 pins. The card is here, right? Yeah. Okay, I got it. Now, yes, I got it. This magic trick is called one more try, okay? Yes, Peter now is a very Italian, southern Italian grandfather. He will teach you how Italians communicate, you know? And you will have to guess what it means. Very easy! Demi. You have to guess, no? You have to get. You have to say what it means. Oh. In one. Sorry, Estonians are slow. David, you raise your hands. David, that's my birth certificate. Armenians are slow too, sorry. What does it mean? What the fuck? Someone give. Let's go. We have to leave. We have to leave or go away. Achoo. Tundus selline folkloorilik Itaalia netusvett. Üks tubli tüdruk, Armeenia tüdruk, valmistub eksamiks, ta on homme eksam, ta istub talendiõhtul, lihtsalt tuubib, nii tubli, ta nimi on Lill ka. Here in Backstage we have the Chinese rapper. Hi, Kat. Hi! Can you tell us more about the makeup solution you came up with? I just went to the Google and then text Chinese traditional makeup and just copied it because I'm a copycat because my name is Kat and I'm Chinese and we're good at copying. How would you comment on the fact that a lot of men has been really into you since your performance? Oh, stop! No, I mean just it's just a fact. I have to accept it, you know. It's like such a boredom, but what I can do. As much as Patricia told me this is a Brazilian peasant dance from back in the day that is gathering popularity right now. It's called Foro, and she practices that like on the streets with her boyfriends. ¿Eh o no? Eks minagi olen JJ stiilis puusasid hõõrutamas käinud. Vot see piiga oskab konkreetselt joonistada. Tegime journalid ja siin on tema see esikaas, see title. Amazing, amazing. Armeenlased olid raha teenima. Ja siin on teie lemmikud. Eestimaad, tondiraba ja põlistad. Rahvariiets, uurivärts, laulupidu värvärts. Welcome to Estonia! They tervitan Estonia käes. Welcome to Estonia!
You might think that it's like a boring performance, but he went full ass naked. Okay, underwear stayed on, but still, you know, unexpected. Now, this queen didn't sign up for the contest in time, Yes, so because she I'm shy delivered also, her I rap make it, afterwards. So, please. So. Υπήρχαν πράγματα τρελέ που δεν μπορούσα να πω. Ήταν σκέψεις που με κρατούσαν 100 καιρό για την κουλτούρα που νιώθω, για όλα αυτά που αγαπώ, για τις σκέψεις, λέξεις. Για τις λέξεις που έχω κολλήσει και εκπροσωπώ, με παρεξήγησαν. Μου είπαν άρα ξέρεις εσύ, σιγά που έχεις μεγαλώσει στην Αμερική. Δεν ασχολούμαι μαζί τους, είναι κουτί για τη βία και αλήθεια, είδανε μόνο στη TV. Εγώ το δήλωσα ότι θέλω το πλάτη μου σκέτο, δεν έχω είδωλα. Forgot. So here we have Team Estonia, gathered together, band Vana Tallinn, ensemble. nagu bänd Vana Tallinn on kindlasti parem olemas, me peame midagi paremat välja mõtlema. Mõtleme aga seni olema Vana Tallinnad. So anyways, we performed nice, I would say. A little nerve came into my legs, into her arms. And, That's good, it was good. but at least Remy saved us. He like did a little unexpected choreo. Yeah, wanna sure. I mean, sure. Like, you see, when you sing the part, welcome to Estonia. Ma elan Eestimaal. Ma elan Eestimaal. Good night, bitches.